of wedding sunflowers. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Aya na yatekire chinga kiechi ime ya Nkisi TV. Na ukwaniro mwanchomo rigereria Nkisi TV stariki 14 cy'omutienyi umutangani umwaka bw'ekiribu 2025 Neritko mabunge South Mogrango Moske Silvana Sosoro hanyakwa kakugikira barai au kurwasa rugongo rwa Mount Kenya hanyuma nabagenderete kwa miriria serikali ya Kenya kwanza boigabo iboringo babori bakweneke bunankuri cyabare abana babase cy'isukuru cy'obubundi bunencereye moyo kweneke ngabaro benyorera ikikosti y'amaboko ikirachiko bakonya hasama tukare busyo hainigatiya nakwariga neribu na butambe Facebook Nkisi TV, YouTube Nkisi TV, boiga website yetu www.nkisitv.co.ke inche nkoro kwa lida mura director no kumanyara kurase studio ya kabere hoini kinga chibicha niriyo bibya gwikira senjera yobwikirano Aya na yatekire chinga kiechi ime ya Nkisi TV. Tochaka kurwase county ya Kisii bunagutumanyia umusakeito Kamila Songeta ase skuru y'obubundi ya Nyaore abayiboli nigo baboli bakweneke bunankuri cyabare abana babo ase chiskuru cy'obubundi bunencere ase chiskuru cy'obubundi bunencere ya moyo kwenyora chikosti y'amaboko icyo kirachiko bakonya asama tukari busyo ni wakwanwa hane mono ase skuru y'ekinga cy'umuyiga bwo kubatarana amone skuru yo boyigone serikali ya county ya Kisii boyigone kyombe ya KCB Foundation Chinga kia serikali ya Kenya kwanza egenderete neganga yogosegeta abantu bekegori yonsi kwegera chikosi cy'obubundi ritukoria rero skuru y'obubundi ya Nyaore kubasana na serikali ya county ya Kisii na KCB Foundation nigo yarigania abarokigwa be chikosi au ase skuru yo asama reta nengoro ku Steven Karanyaundi ngoro ase skuru ya Nyaore wikiraboniga we was sponsored by the county government of Kisii under the with the accompaniment of the KCB Foundation. So lero ni gondo no moko monene asengenjo ya KCB Foundation ya lenga ndu bali twabe successful kwanda uchi university tigatonyo araka baga ito ndo so ase kosi chigachi amaboko cyangwa to gocho kwekonya asenkwana yeye maseye mona Edwin Mugambi oyoro mworekeria mona we skuru yo ni gwaga twerera yiga. My name is Edwin Mugambi. Mimi ni mwalimu principal mkuu wa shule ya Nyaore Vocational Training Center. Hapa we give skills to students ama to anybody who requires to have skills. Kama hii ukiangalia most of our institution around hivi 80% of the institution iko built internally by the students who work here. So you can see whatever they are learning, they are practicing it directly here before they move out kwenda huko nje. So the other thing about skill-based education is that a skill will be able to feed you. Once you acquire a certain skill, it will help you. So, haufai kusema ati ni wenye walianguka ama hii ni walifanya hii. Skill is important for every single individual. Ogo tanyore grade yo kogende university tali oromore wobugima abarokigwa aho ni go bagendetse kwenyora maigeri yo bubundi ayurabe yengenche mono asebare asama tukabosio. Nikiwa high school nilikuwa natamani kwenda university lakini si succeed. Sasa nikaona baada ya kukaa nje ili niende nitafute kitu ya kufanya kama hii ya electrical, ilikuwa my passion. Sasa nikaamua kuingia tu institute hapa Nyaore nikisaidie kimaisha. Komenta na iwe abarokigwa bonigo bakorera buna gasiteyo rengeto mwana mumurago so mwana munyaroka sebone amate yonsi yaborigo goso yane chigasi chionsi kitengeneza mbao wasichana hii kosi ya masonary si wanaume peke yake, pia wasichana wanaweza fanya na ni kosi nzuri, kuna pesa. Ni wako nje watu tafute kosi wafanye juu huko nje hakuna kitu watasaidika. Baada ya kuibia watu waende shule wafanye kosi yoyote inawasaidia kimaisha. Ninawaambia wale ambao wako huko nje at least wasikuwe wanakaa tu huko nje idle, wakuje tu shule wasome, watapata tu kazi yao yenye inawasaidia.
inawasaidia. Kati ya aborokigwa bali banyortso gosirwo ni gobane kyo mogokobo kigima na gwa kambi ya mona serikali ya kaunti ya Kisii na KCB Foundation aseganga yabo yogosira chisemi. I appreciate KCB Foundation with the government of Kisii County, which is led by Simba Bola Alati. Kindly, I take this time to appreciate for what you have done to us. We were men, we were around 1,001 students who were sponsored by the KCB and the Kisii County Foundation to fill as courses which give us skills to be great people in future. Kwa ripoti ya Kisii Television kurigase bunge ya kitutu cha South Meye County ya Kisii, Eriane Kamilas Ongeta. Tutileta senseme yo yetsemi na kurwase bunge ya South Mugrango buna gutumanya pornari sakama. Mabunge bwensemi yo Muske Silvana Sosoro kwa na segeti kya Nyamarambe bitikoria lero nigo abwatuka chiringi milioni 40 unenchereja mojo gusira aboro kibwa hanemono bechi wodi imeye bunge yo ya South Mugrango kwa nekerekyo no nabo Muske Sosoro nigabori abo buri kwa nekenga nkori kyabale abana babase chiskuri cyo bobundi unenchereja mojo kwa nekinga na borobo mbali ne kibako kerana mono asokwegera chikosi cha maboko. Unenjera ya moyo gusira chisemi ase county ya South Mugrango nigo mujumbe bwe bunge yo Muske Silvana Sosoro oyuba igoro mu chifu gwipase bunge nene ya Kenya habwatuka scholarship jeche siringi milioni 40 uchi saboro kigori bwe yemo chimisano na isatu bechi secondary ubakurwa chigwadi ao je bunge yo ya school fees ya watoto wetu wa Mugrango ndio hii. Scholarship chichabo tukakuchase chiskuru abarikyo bagosoma nigo baguchigocengera gosoma kwa busa batari wakana na yonyane siringi chinga chiskuru yabamura ya Kisii nere yabamura ya Cardinal Tunga na baigeri yabaisike ya Kereri chenyolereshe nene ya kekiyo. Wakati huo sijui kama saa hii msinishi katika hii sub county yetu. Siku hizi Mungu amewasaidia. Mmoja kwa function ya mahali nilikuwa napeana pesa ya shule. Kukwanero musangiririkano ibwa abayiboli aborokigwa aborokiana baigo abo bisabe serikali nigo Muske Sosoro atebo mu rubiro yubo kwenda na chipasari na baigo chi scholarship ogosegeta na gusira aborokigwa bali bakorwa chinga chitari kwenyara. Tuligundua kwamba wakati niliingia uongozini wale watu ambao walikuwa napata ama wako na degrees hapa walikuwa wachache sana. Wachache, you could actually count, especially the girl child. So wakati niliuliza nikafanya uchunguzi nikapata the reason why watoto wengi hawasomi ni kwa sababu wanakosa hela za kwenda shuleni. Oigo ni gaba ibuli bunge yuba kuchikotorwa umusigo bogwakane school fees kucha saboro kigo bali babo bagosoma chidai school chingake mujumbu yalire yo guchikokonya chiskuru asaranyare. Tumeanza program ingine na nitaalika education stakeholders. We want to make our day schools in South Mugrango free. Tunaendelea kuharmonize tujue students ni wangapi. Unaingia kwa shule kazi yako ni kununua uniform na unaingia shuleni. Nilikuwa Monianku nilifungua zile madarasa na nikawaongezea another 5 million wanajenga zile madarasa mpya. That is Monianku. Tunaendelea kujenga Nyamondo Secondary ile gorofa kwenda juu. Kebabe tunawapelekea 2.5 million this very week. Muske Sosoro nigaburira basayikwerikia asechitivet na kwenyorera amaiguri ya magoko na baigo kulika bagotwa somoro buli bobo bwenia osha na kubakanera. Yago ikaranzaga kuruma mpaka marogo banga nesi myobwate. Wikaranzenka nesi myobutaranero obigete chi yakoniga obuna gonjo kana para ngabo nayo maete. Ngasi yaona kwenye kwa WhatsApp na Facebook nga nyarebe home. Siyo home. Nayo olengo utabuga dikende. Gose barame to bage. So aga to gwakanire technical course obe plumber. Obe mekanika. Obe kendo siko konya mwao. Tutawatangazia early next month. Tunataka kuregister wa mama na wazee wa kongwe kuanzia miaka 60 ama 55 there about next month. Tunataka kuwalipia medical scheme ya SHA. Unaingia hapo sisi tunakulipia. Wewe unaenda hospitali unatibiwa
unaongoja maisha yako. Ukolera nigo mujumbo usorate babunegesa kukyo Mugirango nigo kianyarire kwira na maiga ase chinga kichintambe bono chinga kiabenekeira bamenyi abo buna nachikomesie county iyo na magenderero. Kama hii mwaka niko na 200 million shillings ya kuweka stima. We are doing 78 villages last mile power connectivity. Tunaanza Monday. Hii Monday kesho kutwa tunafanya 78 villages. Ile challenge tulikuwa nayo ya pesa za barabara tumeikwamua. Contractors wamelipwa this week. All contractors wa barabara za lami wanarudi on site zile barabara zetu. Ku reporter ya Kisii TV Ncheriata na Apollinaris Akama. Murasano musekeito Apollinaris Akama sogotwariganira roboti ori kurwa sebunge yo ya South Mugirango. Mwancho morgerio Kisii TV totikarite ase roboti ori chinga kiechecho nigo omobungo yo South Mugirango Moske Silvana Sosoro hairari bageri abene na kumochia barai kurwa ase rugongo rwa Mount Kenya skira goteba muna nigo abarai abo banyarko bagokonyeka kurwa ase serikali korenderi bagari nigo bairari bageri abene na kugendera kumochia serikali ya Kenya Kwanza boigoni ganyarko bagakumaragia kiaro mwaziri public service Justin Muturi askira nyarko bagakomgosereriana goteba muna nigo arachikora igikarekera Morusia visi buna omwaziri askira goteba muna nigo amocha serikali ya Kenya Kwanza okwa na ekerekyo buna gotomoni musekeito Edwin Mokaya Moskosoro nigaira libageli abene na kubuli mugusi kweneke bunango swara sa serikali askira goteba buna mugusi onde bwensi tayora koira ekergo kyoborai kolende nerbiyo mugusi acha mo gosekesa kyo mugusi na kweneke bunango swabare asa serikali ya Kenya Kwanza. Omubungo South Mugirango Silvano Sosora siritukulia rero nigamo chabarai kurwa sensemo ya Mount Kenya sokoro kiwotesaneka kucha serikali ya Kenya Kwanza nonya bakonya kurwa serikali iyo ukwana se stadium ya Nyamarambi kutoka sebunge ya South Mugirango nikolitukulia rero sora mochimo waziri oteneto bukoreri ase serikali ya Kenya wose public service performance and delivery management asirieta Justin Muturi asoko kikeria serikali iyo akora Wango igani wa Muturi amochete serikali ya Ruto asukubika mateka basae ubago sabu burayi obuyana kuganwa mincha no burayi wa Ruto na nonya naboni gosoro amugania akora yiga atato. Juzi niliona waziri fulani akiita press akicastigate president, akicastigate security agencies. The level of pretense that we have in this government, in this country iko juu sana. Wewe ni cabinet secretary, unaketi kwa cabinet, unaketi na rais kila siku, unaongea na polisi kila siku, unaita press kulia juu ya polisi. Justin Muturi, na unajua sheria, ulikuwa speaker. Leo mimi nakuambia mbele ya watu wangu, ile kiboko tulipiga Gachagua ndio inakuja kwako. You resign ama nikutoe. Justin Muturi, you have 3 options. Ya kwanza, resign. Ya pili, apologize to ignore your maneno. Ya tatu, we impeach you. Tuna collect signatures uende nyumbani. You cannot serve the government of Kenya yenye unalima kila siku. Kubwatekana no kubwatwa kwa mwana ya Serieta Leslie Muturi osoroni gakana yuna otebabuna momuro yoni ganyoretwe na mariogo yogotindia. Ati yo maneno namna hii, sani yako anashikwa akifanya ukora, unasema ni abduction. Na wewe sani yako alipatikana kwa baa na vitu zingine za kufuta sijui nini, akashikwa. Fundisha mtoto wako maadili bwana. Omuchifu ipunigo boigabo lya bantu ko murai bwensi William Ruto libaga elia bakorera abaKenya emirimo wigoni gate babuna alionse Ruto akorera abaKenya na barabe yokogecha kurinde nase obuya bwense. For a president to bring change, lazima sometimes that change ikue painful. When the president talks about the universal health coverage, lazima Osoro akatwe pesa mingi kuliko wewe. Allow him to work. Be patient. Amekuwa ofisini only 2 years. Wacha ajipange pole pole. Osoro nigo bona buligesa kukyo mugusigo swa serikali me asaine kiri abantu buna monto ondetayo kurwa sorogongo rwa gusi urache kubulia ekerokyo burayi bwense na indaire. Uroche ga bemigira se serikali no barime. Bona ego kweminja nga yogochi. Na babori the other day. Wo kweminja nga yogochi. Etu akatameire ogere. Bono iga achire mo inabwo kera tu atora state logic ali na obarenge mutwali baikaranzite e president kego te koigora kene no bare intunga itogochi mwana watanga se itoga
Onita yose itoga onita ko boli kura bochi o president monta bangaina. Namba limunya ukona ngo boli bare to agambe na bali ko bolia. Baso ria mbeo mbabuga. Nani siasa ya tata rasmo ikaraka na kamubuko na kene nani tavyo kamubuko bosa. Otu omanya gutumia. To kama mogoko abantu gusemba bategera abantu banje tebe ese balwara kiyoka no yenye murwari no mukara sera yo. Ere bielo sere bobe. Ono ro mogoko obegete ko mubuko obegete ngite mubuko ikiaga oso yo ko ko iguro. Oso yo ko ko oganyo be president ya Kenya. Siasa era mo be kaka munuskari. Kali boardroom. Obe kaka munuskari no mubuko go ijore bya. Abantu mako kwena mabyoke mu kimoto. Asa mono yo muntu umugwano yoro. Nega asi enkongo mumusa. Ya tomo support ko sento kore tonyo le bite bionsi plata kirega. Nase shinga kiechio ni gatabia abarayi gokorera abananchi emirimo aigani gamurekera umugavana bwe county ya Kisii asenchera etalia ya mase yamo na nigasaba abarayi gotiga kurwa chireso chigopya mona amasiengano amagenderero ataiyo. Kuserezo kusego ebinte biete una wakati. Kolega sio mako ngamia ndini. Kolega sio mako ngamia tano. Ifa ko kolega sio tanga kende. Ko gitakuwa kolire egas. Eremia ko sere bobe. Karibu sayo na hata kolega yo sayo Nduru girls ekwame. Nduru boys ekwame. Chiskuru etions ekwame. Kiabi goli na kwere chibesa ekwame. Ono gaki. Is that right? Karibu sayo ngana komira para Juango. Guarda, c'è un montomia, tere, tuma, guarda cofi, guarda reso. Mi mucchio così, tenga, mucchio così. Nguripotira Kisii Television kuruya ase stadium ya Nyamarambe yogotoka ase bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii Eritreane Edwin Mukaya. Sana Edwin Mukaya sogo twariganire robochi uri kurwa se bunge yo ya South Mugirango he county ne ya Kisii kudana ase county ya Nyamira litkolia rero nigo MCA omagwa Moske Abel Mose oyo kabero muraibu abange ase bunge ye county ya Nyamira hanyara kwa kaweso kena kuirusia ase kina ekyo kyabege tubusibwe kigambere kenene ya ekyama kyaye kya opa ase kyarenge mamincha wo kuruswa ase kirugo kyo MCA obogichoro Moske George Morara oyo nyatko bakawa chorwa wakwana nabalikia mangana litkolia rero Moske Abel migere libageli ya bene na kuboli abarayi meje county ya Nyamira kunya ko bakubwaterana unenchira ya moyogokora amagendero cyase abanenchi boygo kiranya chira au echubali ritabanenchi be county ya Nyamira chinga kibaringe kuriya ebirogo au na gutumanya umusakito korwase county yo Yvonne Muriasi. Oyo kabairo monogeri bwe bunge ya Nyamira Abel Mose inse kiombe kia United Progressive Alliance UPA nigerusirie ase kesi kia bege twebosiwe kegambere kenene aria Nairobi ikyo kia lima mincha yoko risigwa ase keroge kiona barabanga ase bunge yuo aya nika gocha magega yabana chebi na bali abakuringoria na kogorora mangana yebia magwanchira no bocholi bo MCA bagichora George Morara we kiombe kia ODM abuno moteneri bwa bango mochole lero igana tebere na ase kesi kia appeal. I'm not part to it. I've withdrawn my name from there. Na ndengo sabanga as the party yaito ya UPA. Tubwaterane amano mugavano ito na abasike bonse ya assembly tore tomorembe asomwa koyo munyia. Ukwana nabaliki Abel niga tebere buna ekerenga kiaye no koirania omalemba ase bunge yo asaboliri aba MCA baliya na barabo balima mencha no boraibwe bunge yo bairanerio bakole meremo amo. Yenzota ngebina bire kotini bono togota ne bina kilo montaru se bina biayo inchemune kina ya teki appeal kio bolido majority dero igangwa kishera abantu ito Nyamira entage tomorembe Nyamira abantu ito akorerwigasi ebirogo mbigo tokonya egendo toganetie abananchi bakorwigasi negentoka netie no morembe ase county assembly ya Nyamira aba MCA bali bonsi bali isuko incho assembly Nyamira mwensipe report tuchake gasiamo ene tunyara gusuka onye kende kiroro tiga tuisaranse muri abantu bachorire toro kya masikanya sabantu tokora tunyara gukwanirana tunyara kuigwanana ede tunyara gusuka ni mutwe oyora cha assembly ekesikia Okero nekesikia Nyabaro obo speaker
mbogo togerana ntogendera assembly onye barobue kesi biko gendera kotini tiabigendera kotini lakini assembly yasikwe asense mendo magavana wa Nyamira Amos Nyaliboni gagwa isigwe asogoswana no borai bwe bunge iyo na gutaikerania emeroberio eria bwenerete asibako gikerio borai bwaye ndagete kweranira umuskabe ngamba yamono assist pwe na anda sama skania yuna bonta gitekero umuntu oyo na intu ochore tuna barai anjira nengekera barai bago chorete bako bwatukire ancha na yura arau bone karonkorona nande numuskeo is excellence the governor tagite gwaso yo sobo gambe bwite bwi assembly ngangoro kero tayo nganto konyora morembe ekorota ko butete Dr. Mbati asobwade chinguruke katiba nobody asked you Mbati bono ko gasereti mwana ndara asirere siko anzu chikonya konyorobo kongbo kumwikika otita yokobori abane nyigwete ngo design bagasaine mininga none burayi bwa ubwabero bokong so na intura boto tagete kubori ngamune assembly otato chorera bono mu speaker inkyo muske is excellence tagete kuwe chandera gwasoyi asige ntugeta ko birongeti ngabono oli nete paka bakorie ga asibe county assembly yo moshara in the name of ngo umusko okero ni ntu twamochorete okero intu twamochorete nande twikire twatebire ngasukake no ndara tora insurance boni gaba MCA na staff ye county assembly we don't have so omoshara ntu anakorora na intu katukuigwa so no intu bona kitu takete kotanga bono kujakera bono kogenderera umuske is excellence ntu ataka gutiga ngabono intu takete kono kumnyokani tigatorrenga na kitokoreta amagendererabe ebire gitantu achanga chibesa muna ba MCA chibesa chyo ja flagship project ntu wana komanya nkiko gwakorera toranga kwabikira office ya governor nkoerere gentu giasironga kwa gatebete kale no etali na marabo kwa mabalirio korra umuirense na muntu ndi bwensi bono gukagira nga assembly ne kale ngao assembly ya Nyamira na ya moiji kuripotera KCTV kurwase county ya Nyamira Ncheivona Moriasi Horovocho kurwase county ya Nyamira no sakeito Yvonne Moriasi omorgelio KCTV na rotwira omutmokomo kekorende tokwirana niko manye higoro yabo waziri au hoboikirana ritkurera se kamiti bunge na kunyarko bako ringolibwa je maiga yamalie tabo kunyarko bakago chorobene amo no moraibesi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto Tuska aya na yatekire chinga kieche ime ya KCTV KCTV amandegere y'umugusi Eduka ya Sha Ceramic nigo yairire meri asoko ni ebintu byobwaga kibuna marble tiles building rods amabati chisimete PVC ceiling water tanks chain links MDF boards ceiling boards paint lighting bulbs wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, water pumps, door locks, toilets, gypsum boards, PPR boards, computerized paints, bathroom accessories, taps, tissue holders, Boigomba kitchen sinks, general hardware, TMT bars, na Boigo aluminium profiles. Gati yebinde binge. Batare rero asomo chubosongo asamaga cha Cansons Plaza asebare nene ya Kisi Kisumo. Usoba kiresimi ase number 0703 943 972. KCTV amandegere y'umugusi ebintu byogotumika senyumba mbetakere kurwa asomwereri bwegendere nande aserigorira mubuku kabisa Kismat Mega nigo bono berure ko korentere ebintu aho byogotumika nyumba buna chisani ebikombe storage dishes chisuguri emetungi yo kugacha mache chibeseni chisabuni toothpaste brush ya maino chinet amarangeti na bali banchete chiduve nabo ogochinyora chiaina mbalimbali nande asichikala ao Boigomba bate toiletries buna chitisho ugati yebinde binge chelewa utapata mwanasi wako
ika imeya Kismat Mega wenyorere ebintu ebi aseri samura ekiagera nabo kugura ase wholesale asirigoriria nse supermarket ye iga ya Kismat Mega nige gutuka ase bara ya Kisi Kisumu barabare ya Kwanza Place bobote chinsege cyabo kigutuka asamaga cha sansure gutuka ase mu Kibosongo eyende egutuka ase mu Migori nabo igo Imperial Building egutuka ase mu Kibosongo Wakiresimi gwetera se namba 0724293612 Eye Nkisi TV amandegere y'umuguzi aya nayatekire chingakechi imeya Kisi TV. Karibu sana mwancho mori leo Kisi TV tugendere kwemanya mange buna butamba sensemelie Facebook tonyore buna Kisi TV YouTube Kisi TV boywe website yetu www.kisitv.co.ke Titkoria lero nigo habo waziri abachore hagati yabo mutaikawe hoyo wochya gutenera mangana iyo boremi onyiga uchinya kwa kawetibwa amo ne bunge nene likinyanchu ya sensemelie biasara William Kabogo asensemelia teknolojia banyar kwa bawikirane abusubwe kamtie bunge heya chortobene kunyar kwa bagi kubaringoria abwase banyar kwa bago kwaniranga anene mono ninkige kobera abachinya kwa bago tenera chi wizara au hasikiro montanya kwa kago kwanira ikirenga kia yekenene honya kauchi ya kunyar kwa kago choro kura wizara usichi wizara au youth there is fintech and agri-finance. These are the areas that the youth are going to be interested in. So in a nutshell, Mr. Chairman, the business of agriculture has got to be looked at from a profit and loss in order for us to make it worthwhile and in order for us to revive it. Agriculture for the youth must be made cool. It is too ordinary. It's too boring. Youth are not going to go there the way it is structured today. It's got to be something more exciting that involves technology, that involves new ways of doing things, that involves areas in agriculture that we have not quite spent, our time on. Things like hydroponics, aquaponics. These are areas that they are going to look at. The use of technology means that they are going to introduce new things in agriculture that do not currently exist. What does that mean, therefore? It means that the training that we are going to engage in, working together with the ministries of education, we have to look at the training that we are giving the agricultural sector, the agricultural student. What are we training them in? The future of agriculture is going to be in technology. I think, Mr. Speaker, this is a good job for me as ICT and Digital Economy Minister, is that I managed while at Kiambu to digitize the entire revenue collection in Kiambu County, taking our revenues from 800 million a year to 2.7 billion in 14 months. I also managed to digitize the health systems such that there would be seamless work by doctors in treating Kenyans in all our Kiambu hospitals. Also had developed management information systems for Kiambu County so that from a dashboard, Mr. Speaker, I would be able to know exactly what is happening in each of the ministries, the 10 ministries. So really, that gives me a head start on, because into a city in the year 2021, and in the same year I was voted most business-friendly governor in Africa, and we take pride in some of this because they inform why we are also seated here today. Between the year 2022 to date, I retreated to my private business and had the opportunity to experience the country from the other side. And I say that because it is also important that when we discuss public policy, we also discuss it from where the public sees it. And I also had the opportunity to see how red tape affects business, how the cost of energy can hinder growth, and how taxation can impact businesses and hinder growth also. I also had experiences on how pending bills can bring businesses down, can impact on growth,
and also how the management or mismanagement of politics can affect business. Mose Keito Diana Sawe ni wagotwira gwikase county ya Taita Taveta habwa satwaregenire roboti igoro nyomoko nyibwo muraibense ya Kenya Kithure Kindiki habwa saikirana imeje county yo hinderi kubwatuka title deed gucyase abamenyi bense meyo uko na ekerekyo no naboninganya kwa gakweneke na goteba muna uko no kubwatara na mone serikali ya Kenya kwanza gwikirania agenda boigamba gendera gucyase abanenchi asabonganya kwa gakora gekyara habamirira be serikali ya Kenya kwanza na kubolinganira bya banyara kwa bakweneke ngankurigera bari amangana bakubwatuka gucyase serikali ya Kenya kwanza boigo kogorera serikali yo hanino mono aswogutumika maskani Unenchira ya mojo gukuru kunira kwa marimo mokonyo muraibwenso Mose Kithure Kindiki nigabwatuka title deed gochasa amenyi banjukini account ya Taita Taveta Chinyakiboigo abenekera amenyi bechinsema icho chitanyara title deed echi anemoni ya Rumi gochikonyora. Na niseme vile vile niwahakikishie mahali ambapo pia hakuna title deeds, sehemu ya Lumi na sehemu hizo zingine, mimi nikirudi hapa siku hiyo ingine nitakuja na jawabu ya hiyo sehemu. Asensemo ye chiro bego Kindiki nigabenekere gochikweneke bine chiro yogendete kwa gachangwerere asuko bwatra no mo PS Chinyakibega mocho mo contract yo korega sia yengora asamenta goteba chiro chonsi mi Taita Taveta manensengi mango chikwera chire ekerenge kerende gokine uchumi ya Kenya. Safari ya kwanza kuja hapa mwezi ujao, Mungu akutujalia, ni kuja kuangalia hii soko yetu hii. Nimesikia contractor ako na uzembe kidogo. Mimi huyo contractor nataka aambiwe mimi nikirudi hapa nikute hiyo soko iko karibu kumalizika, kwa sababu tunataka ianze kutumika hapa. Na nitatuma PS ambaye anahusika na masoko akuja hapa wiki ijayo aangalie hiyo kazi, na mimi mwenyewe I will come in person. So we'll take very keen interest in our market here and all the other markets in Taita Taveta and across the country to make sure that the modern markets that are supposed to streamline the local economy and inject stimulus of the local economy, those markets are completed. Gotebe nsemo ye chipara nigakwana chingone cyo muraibwensanya yataka okwanera igoriye para yansemeyo chingakebetaka gosabeka kimitenyebere chingakepare yira chigo chakigwa bene. Na hii barabara imekuwa donda sugu, miaka rudi, miaka nenda. Miaka 10 yote ya utawala uliopita tulikuwa tunaimba hii barabara. Si namna hiyo? Mahali hii barabara inapitia ni mahali kwenye rotuba, mahali kwenye biashara nyingi baina ya kaunti ya Taita Taveta na kaunti ya Kajiado. Si ni kweli? Rais alikuwa hapa na akazungumzia hiyo barabara na akasema mumpatie January ndio kuanzia February barabara ianze. Wakati nilikuwa nakuja hapa, rais amenituma na ameniambia niwaambie ile ahadi aliwatolea mpatie Januari ndio atafute contractor wa kutengeneza barabara, atatimiza, na hakuna vyovyote vile hawezi timiza kwa sababu yeye ni jirani yenu. Rais ameamua safari hii, this time round lazima tujenge hii barabara. Siasa niyo kituranyara ko bagani bali bonsi bakogose serikali okora igwa senchira ya maskani na okwanira wa maboito 20 n'aba Kenya. Pelekane tu polepole, tusiwekeane pressure. Nchi yetu iko na matatizo mengi, wananchi wako na uhuru wa kuhimiza serikali wafanyie maendeleo. Ile tu tunaomba ni kwamba haisaidii kutumia matusi ndio kuletewa maendeleo. Uwezi tafuta maendeleo kwa kutusi watu wengine ama kwa kutusi viongozi. Tuwe na heshima,
na hiyo sio kusema hatuwezi kutofautiana na serikali. Mwananchi anaweza kuwa na maoni tofauti, viongozi wa upinzani wanaweza kuwa na maoni tofauti, lakini jameni, tuwe na heshima. Tujue baada ya mambo hayo yote tutabaki kuwa wananchi wa Kenya, watu wazima, wazee, vijana, kina mama, maana sisi zote hii ni nchi yetu. Diana Sawe, Kisii TV. Waigomo sakito hareto soro aguturikia waikase county ya Samburu. Habo saba ibori waigo haba menyi bensenweyo banyarko bagukwanira igoriyo gutigara ko gosie kwa gweskuriyo borso ya misigiyoi. Neyo kupatikana amonechi skuru chinde kunyarko bachiko igora bene ekeyamo ya etrebono. Bintu kerira ibori beskuru yo borso kunyarko bakwemburungania habo saba korokoro bekana askeri bakobori nganere bieskuru nyarko bagiko igorwa. Rindere aboro kiwa banyarko bakwira na sechi skuru kogendera na masomabo. Ewike ya moma ya boroki wa kuirana chiskuru abaibori amona boroki wa beskuru yo borose ya Elmisigoye gotoka Samburu niko baro bekana gocha seskuru eyo kwe murunganeria weta igoro weskuru eyo no gotaita kwa matemo asemia kemenge amarika yani gakoroki ngakio moelio abaorokiana aboroki wa beskuru eyo kumera no mwako eta ngakia matemo kapsea. Shule ilifunguliwa last week ama siji Jumatatu. Sasa bado mtoto yetu yaingia hata moja shule kwa sababu hakuna walimu. Ile kitu kingine, performance ya hii shule ya miaka 10 the same. Watoto wanamaliza shule alafu naenda kushunga. Hakuna mtoto anasapata alama ya kuingia mwalimu. Kenya mzima shule ilifunguliwa Jumatatu. Mpaka saa hizi hakuna mwalimu kwa shule. Hakuna mtoto ambaye ameripoti kwa shule kwa sababu hakuna walimu. Abaibori niko basabire kiombe ya TSC wesoyana kubarusia borokia abuba bera seskuru ya semia kebenge esengenje tibali kokorega sese nchere bwenlete na tibali kubwatia machiko. Na walimu wamekaa hapa kwa muda mrefu, wako hata na miaka 20. Wakikuja shule wanakuja kitu saa 5. Ukifuatilia grade 7 na grade 8, ukiangalia hata pages ya vitabu, pages 2-3 mwaka mzima. Niambie basi walimu wanafanya nini hiyo mwaka mzima? Sasa ndio tunataka walimu watolewe kutoka headmaster, deputy na wengine sababu hii performance ya shule imeharibika kabisa. Hata hapa niseme nitapeleka transfer kwa sababu asomi, nipeleke kwa shule nyingine. Nikiuliza tu hii mtoto ametoka wapi? Niseme ni msigi hiyo, wanasema sitaki. Rudisha hii mtoto. Hiyo ni mzigo unaniletea kwa sababu unaniletea mtoto hata nikimfanyia interview mtoto ajui. Waigoni gabaibori abo balireire yo gochikogendera no korobekana bakenga kia barokia abo barachukurusi wa seskuru eyo. Itoi walimu kwa hii shule. Na kama serikali itatoa hii walimu kwa hii shule, tutasidi tu kufanya maandamano kila siku. Mpaka hii walimu watoke. Kwa sababu walimu wanatukula akili kwa sababu napea mtoto na yeye ndio mama mtoto baba mtoto kwa hiyo shule, lakini hakuna kitu mtoto anakuletea. Chenga kiecho icho omokonyi bo makamishna Jaspo Chenga ni gabariere irayo gochikokwana ne wizara yechi semine kiombe ya TSC elikorore nchera bara konyeke. Students and parents, we've heard all their allegations and we've talked to them. What we can say is that we are in touch with the Ministry of Education and TSC. We will see where we can make changes. Wikira bono igani ngogwetani ya borika chimisano batigarite batamanyite kibago korama ya masomo yeskuru yo gotenaniwa. Kingo reporter Kisii TV editariana na Riet Osoro. Horobochero kura sensemo yitsemye mwancho morigereria Kisii TV na rogotoira ya mase ya mawikase studio yaito ya kabere hasi chidaika chinke kurubono. Habwa sito uchinga kwa toko mirana amono mwalimu wa monene kurwa se college ya Kisii Impact Global